Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silan mun sangi Chief Minister Pulal Doma kai shwai Nimin Khan Council of Minister Thutkhom CM Conference Hall ane ni a thurel zinga Myanmar ne na inre na hungchung chang le zalen taka ramria inkalpona free movement regime atel Pulal Doma kai shwai Council of Ministers meeting a hian agenda shang somni chop chwani a Home Department atang lut raltlan te chinchana tur biometric data baka ramri hungchung chang te zalen taka ramria inkalpona free movement regime chungchang te po rel ani hengba ka hian centralist sponsor scheme CSS noya na thok te chungchang le Mizoram sarkar noi contract le provisional employee te da nge chungchang re ani a aikal chungchang a dan kin ko tur rel ni in rifle allowance cheng somli ni thin chu cheng somria ta ti san rot na po soi ho ani thutkhom ma hian Mizoram ceiling on government guarantees amendment bill 2024 draft Mizoram electric vehicle policy 2024 le rangphur chungchang a sarkar ken ko tur chin re ani a Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006 baka Mizoram Consumer te hamthat na tur chungchang rel ani bok Mizoram sarkar cha Nimin Khan Mizoram munshang Dr. Postrak no khana le indai lo na phushuk na National Health Mission NHM noya Dr. Somthum Pahni an la thar hemalak na hi Mizoram sarkar chan dun din muna Mizoram a Dr. indai lo na sataka an phushuk then be seya heng Dr. lak thar te tun thani nga AZMC tanga graduate te ni in tun thani sompali ral ma in Mission Director National Health Mission NHM a joining report pitur sha tir ngalani a heng Dr. lak thar te hian tun thani sompore te tanga ni somni priat chung hian Aizawl orientation training an nei ngal don ani heng Dr. lak thar te hi Mizoram hunshang shanga PHC UPHC CHC le UHWC ate an thok don ani tun naya ro asur na sa wanga tlong lui lianin PHC tui pam na quality chata wangin Aizawl khopuya tuya harsa hle a tui sima khaila ka wangin vengtina mi mala tui lei an tam hle Cyclone Rimala Vanga many somni parat leni somni le pasari leni somni parata rapui van on surin tlong lui tilianin Aizawl ko pui tui lak na ber PHC tui pam na chuna satakina ti chia a tun thlengin tui pam alamumal thelo wangin Aizawl ko puya tui har satna thleng meka PHC ho tu te soidanin tun nai ro sura wanga tlong lui lian su an sha thechina chim chin san ber tumanian ti a mi pui te chu tui ren tur le atam the ang ber ra tui khol turin an ngen ani tui har satni Aizawl chaw ni lawin Aizawl chevele district tanga po thleng na sa a PHC minister professor lani lomat swan Aizawl khopuya pangai taka tui semani le theinan thei to pan swati soin tui sem pangai the hun ero shat ni lawati a hun rei jok po angai mai thei ati bok tudon danin Aizawl khopuya vengshang shanga mi mala tui le ba ka tui in tur thiang hlim len china mitam zok in tui thiang hlim in tur ra PHC tui sem anrin lain tui in tur thiang hlim shana le chen an ombok ani Vokpushi African Swine Fever SF awangin Mizoram avokati bel zela chinchia danin kumin kumtir January thla atanga vokthi chu sangkhajali somriat pariat atling to a vokswat sangthum pahni a ombok Animal Husbandry and Veterinary Department how to te soidanin Vokpushi hian district pasari tuamin khosomriat ngonga Nimin Khan vokthi somruk pali omin vokswat jani somthum panga a oma Sarkar in tundin muna rampon le state pon atanga voklak lo khapma se vokshi hian Mizoram hunshang shang tuam ne hle ani department ho tu te soidanin kumsang ni somni pakhat chung khan ASF awangin voksing thum sangthum zali som pasari an thia kumsang ni somni pani khan voksing khat sang ni zasari som kwa panga thi in kumsang ni somni pathuma voksang khat somthum pakwa an thi ani African Swine Fever shileng turven atan hian kumsang ni somni pakhat khan vok sing khat sang ni zanga somrok pariat swatani a kumsang ni somni pania voksing khat sang khat zaruk somriat parok swat ni in kumsang ni somni pathuma vok zakwa somni pariati hlum ani ti in thunei tu te chuanan soibok Many somni parata mel thuma le minin nol zingala mulo pathum te chonol pwe zon chul sanni to ma se mel thum wai meten rem chanda nangin la zon chum zom zel dundin huna ramdin sangi thalimi lalven himakum riat le lal thekima kum somdi pani te hmun la nilawa central wai me bul tuma anol pwe zon na chu ni saretlin nuwa chul sanni ma se mel thum kotlang chuan an la chun zom zel ani heti rwal han aibok le min na nol pu me thiula chan himakum somthum palipo aibok branch wai me salem section 10 an la zom chun zoma inrin ni la omtur khian mu ala ni lo chuan aibok branch wai me pumin zon natlang ko an tumani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani